Kabalang Katolik kalado saya weipat unong Shakri bahakmat tam jong ublay katau Pope Francis hakbau laklatno hakastep jong ka arpoi trik mentau benai yayong ajar san walada kejingyai lenti jong Pope bat Jingshakri ka jong u menta kalakut Henry kabalang Katolik pat kalapen krep yang banjiet pat sada weipat u Pope banlong kum u kli do jong kabalang Katolik ki Pope ki balayo ban aya ke Jingshakri kata naduh ki por ki berim ki baja bat hado ki kandriu century bat ki balayo ru ban aya ke Jingshakri ke ba kham slem ki long kumne Saint Peter naduh ke laipo hado ndripu saw AD lane laipo lai hado ndripu nyo AD kata laipo saw snem Pope Pius 9 naduh snem chijar praspa sabundriu hado chijar praspa nyo pra kata laipo wei snem nyo benai bat arpulai sngi Pope John Paul II naduh usnem chijar kendai spa nyo pra hadu arizar san kata arpun rusnem san benai bat khat nyo sngi Pope Leo khatlai naduh usnem chijar praspa nyo pra hadu khat kendai spa lai kata arpusan snem san benai bat chisngi Pope Pius Bahinriu kata arpusau snem driu benai bat khat san sngi Pope Adrian I kata arpulai snem shpo benai bat arpusan sngi Pope Pius 7 arpulai snem san benai bat nyo sngi Pope Alexander III arpuwei snem khatwei benai bat arpusau sngi Pope Sylvester I arpuwei snem khatwei benai bat chi sngi Pope Leo I arpuwei snem chi benai bat khatlai sngi Pope Urban VIII arpu snem khatwei benai bat arpusau sngi kini kidei ki Pope ki bayo ban ai ke Jingshakri kabapura bat ki balayo ru ban don hapo kabalang Katolik kibaliyo ban ai Jingshakri ka ba kham slem hakine kirta bat hakine kisnem ki jongki